introduce. Umbiko siwutholile sibili kubandla leMDC ekhokhela ngobaba uWashman ukuthi sebe bize amalunga ebandla labo ukuthi babuye bazokhankasela izikhundla ezilotshiweyo. Yebo naye sokuphumile kodwa mina njengesikhulumi sebandla leMDC ekhokhela ngobaba uTswangirayi angilamandla yokuthi ngicubungule lolu gwalo olubhaliweyo ngoba thina njengebandla leMDC kasikahlangani njenge-National Executive le-National Council ukuthi sixukaxuke lolu daba. Njalo abanye benu selizambuza ukuthi sibone ukuthi esaphi isikhundla sebulayi East sesihambile. Bakithi Zulu kandaba kakula muntu obotshelwe esikhundleni ezombangazwe. Abantu ababotshelweyo edubeni izalwane zaseZimbabwe nxa isikhundla lezi sisitsho ukuthi siniki sizihlephunelaneni ngizasihlephuna kodwa mina bengingatshelwa ukuthi esami isikhundla siyahamba kodwa sazini ukuthi isikhundla nxa zihamba sizasiphathisa ukuthi sixakulule abantwana baseZimbabwe edubeni. Hayi kakwenzakale kube njalo ukwenzela ukuthi lathi njengabantwana beZimbabwe sikhombe ngaphakathi.